Horas, selamat pagi, Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta, boy sisehanami usena siam, marhitehun ni rigapan sigano pari. Aima ayat harian bata sadarion, Senin tanggal 27 September 2020 sada. Na tersurat bani buku 2 Korin bindu 10 sada ayat 30 nama katahon anggo maningon memuji-muji diri au hagalekon kinma hupa puji Bapak Inang ahol na boy manggambarhon malukiskon rosi man deskripsihon atau patorangkon ise dohita ise dirita asiboy hita marmegah-megah ibagas na mandalani guluhta sigano pari totu ra boy ipatorang kita ise hita aha nadong bata aha nadop dapat kita aha nadop iparayak kita janah nadop boy pamalas uhurta langsalah ay haganupan Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tapi haganupan ay ma hamegahon nataridah hamegahon persatokinan hamegahon na marsitik bahkan janah boy sebuton ta hamegahon pardagingon tumang tapi adong doha peni na boy mambahin hita marmegah-megah ibagas 10 taon hamegahon na manongtong ay marhitehon ni sada pengalaman na luar biasa naidopakon ni Apostel Paulus naboy gabi sada gambaran bata lahu memberi motivasi bata asi tetap hita pokut asi tetap hita ringgas asi tetap hita merguguh ibagas na bata isi dosa sitong ni Paulus anggo mangihutkon pardagingon ni patut do iya marmegah anjaha memuji dirini marhitehon ni garis keturunan atape mangihutkon partubuh ni halani iya sahalak Jahudi halani iya doma mandalankon hagarup aturan-aturan ni Jahudi isunat do iya janah ihaganup titah takas lo haganupan ay ibagas pambotok ni sonay do humani anggo patut iya humani marmegah anjaha memuji diri maningon pujion ni ma diri ni huma marhitehon ni mardingat perguluhan ni adop salpu hinan iya si pangayak-ayak hinan iya si pamunuh hinan iya halak na magigi bani halak Kristen tapi dokosi itakap Yesus iya gabe juak-juak ni gabe si parambilan ma iya janah boy hatahonon patut do humani Apostel Paulus marmegah atape memuji dirini halani latar belakang teologini pendidikan ni atape boy hatahonon gelar akademik ni pasal teologi tapi luar biasa do Apostel Paulus manggambarhon hamegahon ni luar biasa do Apostel Paulus manaksihon pamujion bani dirini anggo bani panorang ijia bahat guru-guru namambanggahon bahkan namar megah-megah pasal
hajong-jongan ni selaku guru-guru, tapi anggo bani Apostel Paulus haganupan no kanayay latar belakang ni guluh ni ay, bahkan pertobatan ni ay, rosi latar belakang teologi ni ay, Bapak Inang ijon mahapeni iya patalarhon sonin ma begal ni tantangan nedo pakon ni sanggah nadop bertobat iya, tapi sada pelang ay ibanggahon ni ibagas buluk ni ay maase pangakuan ni Paulus ijon ay masada pangakuan na marlawanan bani konsep umum pasal marmega pasal diri ini. Halaniaha Paulus makatahon anggo maningon mamuji diri doaw hagalekon kinma hupa puji-puji. Anggo ibasa hita buku 2 Korinton Bapak Inang buhay tumangdo aha nagabe hagalekon atapi anggo idaptarhon hita nagabe daftar hahurangan apa hagalekon ni Apostel Paulus. Naparlobe maay boy sobutonta ongga do iya ilosingi, ongga do iya ibokbok, tapi tetap do iya marguguh. Napaduahon hagalekon ni gatido iya ibagas pardalanan anjaha mandopak kon panrampok, mandopak kon parmaraan humbani bangsa ni sandiri, jana mandopak kon parmaraan humbani si paju beku-beku, mandopak kon parmaraan ihalimisan, mandopak kon parmaraan itongani laut. Napatuluhon gatido tumang iya mandopak kon lohean, napatuluhon napopat kon gatido humani iya mandopak kon loja anjaha makarmata horahan jana napalimahon itakap jana ipatutup kondo iya rossi ongga dohoma bani pasada panorang gabe parsangsian iya buay halak ragu pasal hajong-jongani selaku apostel sonaha matongon sahalak na magigi tumang, sahalak na mangayak-ayak, sahalak pangarsik-arsik, sahalak na manrisay, halak Kristen, tapi gabe hasoman jana si pangapiti rossi gabe na tetap mengambilankon pasal Kristus aima onjolan ni halak Kristen nasado kahon nadop ibunuh ni na ijon ma Bapak Inang mambahin marlegan goluh ni Apostel Paulus humbani guru-guru nalegan Paulus mangidah bahasa ibaga sa ganupan hagalekon ni nokanayay makarmata lohean ongga gabe parsangsian magdepakon parmaraan ibokboki irisay itakap janah ipatutupkon justru ibagas sagalekon ni Aima Apostel Paulus mangidah sonahan ay bata maparmudu-mudu goluh ni sonahan ay bata maluah paluah kon dirini kumbani haganupan na masa ay sonahan ay bata mambahin iya marbagal ibagas panandayon pasal holong ni bata sonahan ay bata lahu patuguhkon pangarapan apa tengir ni hurni purini pehaganupan na masa ay sa sitong ni secara hajal maun mambahin iya gabe galek mambahin iya gabe tartolsu mambahin iya gabe lang margugo tapi sahali nari Apostel Paulus manobut
Anggo maningon hupa puji-puji ma diriku, hagalekon kinma hupa puji-puji. Ay ibagas sagalekon ni ay do hape ni iya mangahapkon. Nebata memberi guguh kubani. Ibagas sagalekon ni ay do hape ni Paulus mangida. Nebata mga puhisi. Ibagas sagalekon ni ay do Apostol Paulus mangahapkon. Nebata masukupkon aha na perlubani. Ase sonay mahita ibagas sa ganjang niyarion. Ase ibagas sa ganupan horjata, ibagas sa ganupan surasura ni hurta, tarlubih maay ibagas na laho pararat kon hata ni nebata. Maningon parlubi ma iswan kon hita dirita. Ahado naboy mambahen marmegah-megah kita ibagas sa darion. Asi maningon pataridah kunon tama hasaksian na mangguluh marhitihon ni pangarapanta, marhitihon ni malas ni hurta, bani ganup harosuh ni naibata. Artini ay maningon pataridah kunon tado kesetiaanta ilobe-lobe ni naibata. Maningon pataridah kunon tado bulus ni uhurta ilobe-lobe ni naibata. Nadop makop-kop hita, nadop paluahkon daging pakonton duita humbani parmaraan. Janah maningon nitama ibagas sagalekon kindo au marmegah-megah ibagas Tuhan. Ibagas sagalekon kindo hupa puji-puji diriku. Halani sengbe diriku si pujionku. Tapi naibata namar horja nama parguguhi Rossi napasirsirhon haluahon baku. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Malas tumang uhur nami. Ipaikat jana ipaingat hatamu hanami. Anggo maningon papuji-pujion nami do diri nami. Anggo maningon mermegah do hanami ibagas golo nami. Marmegah-megah mahanami tongon Tuhan. Ibagas sagalekon nami. Halani. Ibagas sagalekon nami inma. Lambin ihapkon hanami. Parmudu-mudu. Apa panramotionmu. Ibagas sagalekon nami inma. Lambin ihapkon hanami. Bagal ni kuasamu. Namar horja. Pator-sator sahon. Rossi. Manramotkon daging pakon tonduy nami. Asi ibagas sa ganjang niyaron pe Tuhan. Yondos kon hanami maguluhon nami hubagas tanganmu. Asi woy tutap hanami marmegah-megah ibagas ham. Amen. Oras subat taganupan Bapa Inang. Selamat marhorja hubat tahaganupan. Irumah barang bani yanan parhorjanta ijape hita marhorja sa ganjang niyaron. Shalom, salam sehat.